bashobora kumvikana. Iyo Imana ivuga canke Yesu iyo yazavuga akavuga ngo isi izobanka, abantu bazaba baraba aya mazu, ibisagara, bakaraba ubutaka, bakaraba iki. Iyo Imana ivuze ngo isi izobanka, ni ukuvuga ngo abo dutuyemwo, abantu nkatwe tudasangiye ukwizera, ba bandi twavamwo kera tukiri abapagani, bajya niyo Bibiliya canke ijambo ry'Imana riza rigereranya n'isi, isi izobanka. Wow, indirimbo nshasha yasohotse Niwe Mpano by Camping Official. Mukurikirane mutegere indirimbo ifite amavuta, indirimbo y'umwuka. Wow, nawe tegera. Yes. Wow. Namenye Imana imwe nyakuri, Muremyi wa byose bifite ubuzima. Namenye inzira nyakuri. Mukije inshuti bavandimwe mudukurikirana kuri YouTube channel ya Data Films, mukomeze mwegere mubane natwe muri uno mwanya. Turabashimira kuba mwaradukurikiranye ndetse muhora mutegera ibiganiro byacu ducisha kuri uyu muyoboro wa YouTube, mugakomeza kureba ibiganiro ducishaho, ibitaramo ducishaho, mugakomeza gufashwa. Turabasaba gukomeza kudushigikira muri ubwo buryo, musangiza abandi ndetse dukomeza gusangiza abandi ubutumwa bwiza kugira ngo isi yose ihinduke kuba bigishwa b'Imana. Yego murakoze. Rero reka dusaba umushumba ko twongeye kuronka akanya ko gukora ikiganiro, reka tumusabe tuanze dusenge tubone kumyegereza kugira ngo dukomeze n'ibindi byose. Karibu pastor. Sawa, reka dusenge Imana. Twongeye kugushimira Mwami Yesu Kristo. Turagushimiye kuko wowe ugira neza. Wabanye natwe muri byinshi, n'uyu mwanya uracari kumwe natwe. Turakweretse umwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe, tugiye kuyagana mwene data, tukakwereka n'abagiye kudukurikirana ndetse n'abariko baradukurikirana bose. Ubaho umugisha wawe Mana. Tuguhaye kaze na karibu mu mitima yacu no mu majambo tugiye kuvuga, ntaba ari twebwe, haze kumvikana wewe, haze kumenyekana wewe. Niyo mpamvu tugusavye kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro, izina ryawe rimenywe n'abantu bose. Kubw'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye tubyizeye. Amen. Rero pastor turakwiyegereje, twegere wisange. Ikindi cya kiganiro komera dora ducisha kuri miyoboro YouTube. Abantu benshi bakurikirana bakomeje gusaba ko mutakigarura, ko mudasubira kutuganiriza kubw'icyo kiganiro. Rero pastor uriyegerejwe hano. Wegere wisange mu rugo, wisange ahangaha niho ufite abantu benshi barakukurikirana, wegere kandi n'Imana igwimigisha. Karibu uramutse abari kudukurikirana. Reka turamutse abariko baradukurikirana. Nkuko mwene data abivuze, nitwa Jean Pierre Niroranya, ndomwungere. Nagiriwe ubuntu bwo kumenya Imana. Umwami Yesu Kristo turamwizera kandi niwe anatumye twicara hano kugira ngo tubashe kuvugana, tuyage. Kenshi turakunda kugaragara muri iki kiganiro komera, zoba zigera nko ingero nka 3 tugaragaye muri iki kiganiro komera. Rero tuba twipfuza kuvugana n'ubwoko bw'Imana n'abantu b'Imana. Rero turabaramukije mwese kandi abariko baradukurikirana tubashimira bimwe by'umwihariko. Imana ibaho umugisha. Dushimira n'abama badutumira, babonye yuko bikwiriye kandi bibereye kugira ngo twame tubana namwe ibaho umugisha. Imana ibagirire neza. Murakoze. Pastor urugize neza cyane. Urakoze kuramusa abari kudukurikirana. Pastor ubundi kiganiro abari kukira bashasha mukire by'uyu munsi, kiganiro tugamije gukomeza abantu muri urugendo. Abantu bafite ibintu byinshi bibasoba mu mutwe, bibacanze, bibagoye gutahura kumva.
bibagoye, ibyo banyuramo bagahora bafite umutima wikanga, ufite ubwoba, bagashaka no kuva mu byizerwa bitewe n'ibihe. Ubu rero tuje kuganira ku kiganiro komera, dukomeza abantu muri ibi bihe turimo. Ibihe turimo urabizi, ibihe bigoye cyane. Pastor, muri ibi bihe turimo umukristo agomba kumera gute? ko agomba kwifata, Ko agomba kumera, agomba kwifata, agomba kuba ameze muri make. bon turaza kuvugana uko umukristo agomba kumera muri iki gihe bivanye n'ukuntu abantu b'ino munsi bameze, cyangwa bivanye n'ukuntu ibintu byari bikagombye kumera. Imana yasizeho ibihe, kandi ibihe biza hari igihe biba byiza ku muntu cyangwa bikaba bibi ku wundi. No kuvuga ngo ibihe bigenda bihindagurika ku muntu. Muri uyu mwanya jewe nshobora kukubwira yuko mbabaye, hariho uwundi anezerewe cyane, cyangwa tukaba twicaranye turi babiri uko, wewe ukaba unezerewe nanje mbabaye cyane. Rero bisobanura ngo igihe ubwa mbere gishikira ku muntu. Hakaba rero n'igihe turaba igihe uko ibintu bimeze muri rusange. Ni ukuvuga ngo turabiye mu bihugu, mu miryango, ku isi, tukagenda turaba muri ubwo buryo, tukaza tumenya rero ngo iki gihe ni igihe kigoye kuri aba bantu, iki gihe ni igihe kigoye kuri aba bose. Ariko ubwo rero tuhagaze ku bakristo, uko ni ukuvuga ngo duhagaze ku ishengero, itorero, umukristo uwizera, umukristo uwizera Imana. Rero uwizera Imana, ikintu ubwa mbere novuga aho dutandukaniye n'abandi ni uko twe twitwa bizera, ariko turi abantu. Nimba hari intambara zihari ziraba, intambara ziriko ziraba ku bantu bose, abakristo n'abatari abakristo, abo bose baguma bahura n'ibihe bigoye cyane. Ariko tukizera yuko naho ibyo bihe bihaye bigenda biba, ariko hari ico biba bihaye bisotera, hari ico biba bishaka. Iyo rero bigeze ku mukristo, abantu bo badakijijwe baba babona ko ari nk'ibintu bisanzwe, baba babona ko ariko isi bikoze. Ariko kubera ko twege dufise umwami waduhishuriye, aratubwira uko ibihe bizoba bimeze mu gihe cy'iherezo, mu gihe cya nyuma. Agenda aratubwira ko hazobaho intambara, hazobaho ibigeragezo. Rero twege tuzadumenya ngo iki ni igihe kihaye kirananiza uwizera, iki ni igihe Yesu Kristo ari hafi kugaruka gutora abizera. Noneho rero kubera ko tuba twamaze kumenya ko ivyo bihe bihaye bigenda bikora ku itorero canke bikora ku mukristo, bikamunaniza kubera ko inzira y'agakiza ni nk'intambara umuntu aba agiyemo, bikaca bihurirana rero na bya bibazo bindi bigeretseho, umukristo akaremererwa cyane. Noneho kandi bitayeho nubwo dusenga tukavuga ngo Imana yacu ni Imana ishoboye byose, umukristo rero yakwiyumvira ibihe ahaye aracamwo, yakwiyumvira ibigerageza ahaye aranyuramwo, akikanga. Muri uko kwikanga kukaza gutuma acika intege, agomba gusubira inyuma. Ndibaza ko ari uko nibyo. Rero urabajije ati umukristo yo kwifata gute muri ibi bihe? Ibi bihe ni ibihe byahanuwe, nta kintu gishasha kihaye kiraba Yesu atavuze. Nibyo. Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza ni bwa Matayo, ntibeshe, ni mu gice cya 20 kugenda. Agenda avuga uko ibihe bizoba bimeze, uko kugaruka k'umuntu. Abigishwa biwe bari bamubajije ngo ababwire igihe cyo kugaruka k'umuntu bizoba bimeze gute, n'iryari, ni umwanya uyuhe. Yesu arababwira ngo ico gihe ntaco nzi. Ariko Yesu kubera ko ari Imana yari akizi, ariko tuza tuvuga ibyo Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ko Yesu yababwiye ko ico gihe atacazi, umwana w'umuntu atacazi. Ico gihe kizi Data wo mu ijuru, Imana se, ariyo natwe twizera. Yashoboye kuvuga gusa ati reka nse nk'ubabwira mu bimenyetso, ndababwire ko hazobaho ibihe bigoye, abana bazoba banka abavyeyi babo,
urukundo rw'abantu ruzoshira canke ruzotimba, umuntu azoba yikunda ubwabo, abantu hazoba ari intabarigwa, hazobaho impuha z'intambara, hazobaho ihanga rigatera irindi hanga. Ni ukuvuga ngo ibi bihe byose turimwo tugiye kubiteranya n'iryo jambo, tuza gusanga ari ikintu abakristo twamenyeshejwe. Niryo rya jambo navuga ngo umukristo tugomba kumenya tumeze nk'abandi bantu, ariko icyo dutandukaniye n'abandi bantu nuko twe turabizera. Naho ibigeragezo biriho, ibibazo biriho, hariho kuba umukristo. Kuba umukristo, ijambo rya mbere tumaze kuba umukristo canke tumaze kwizera Yesu Kristo, hari ijambo Yesu yadusigiye. Yesu agiye kuduga mu ijuru yarabwiye abigishwa biwe, yaravuze ngo nabarobanuye ndabakura mu isi. Nabakuye mu isi mwari ab'isi, ariko uyu munsi ntimukiri ab'isi, uyu munsi murabatoranijwe ab'ubwami bw'Imana. Amen. Ni ukuvuga ngo naho yari agiye kuvuga ayo majambo asa nk'uha yarasezera abigishwa biwe, ishengero, abizeye, yari agombye kubabwira, arakomeza aragenda arababwira ngo isi ni yabanka, muze mumenye ko nanje yabanjije kugira ane kunyanga. Aravuga ngo isi ni yabakunda izoba ikunze icayo. Bisobanura gute? Nabakuye mu isi ndabatoranya mu bandi, muri abana b'Imana, muri abakristo, ariko musigaye mu isi. Isi y'ibibazo, isi y'ibigeragezo, isi izokwanka umuntu wese wizeye Kristo. Noneho Yesu aza kubivuga ivyo, icyo yari ashaka cari iki? Kwari kugira ngo adushiremwo, aturememwo itandukaniro ry'abandi bantu. Amenye ngo bariya abantu turi kumwe, bariya abantu batarizera, twabahozemo, bafise ibyago byabo muri kiroho, bafise uko bameze muri kiroho, namwe mufise uko mumeze. Rero uko kuntu mumeze kuzotuma mudashobora guhuza, mudashobora kumvikana. Iyo Imana ivuga canke Yesu iyo yazavuga akavuga ngo isi izobanka, abantu bazaba baraba aya mazu, ibisagara, bakaraba ubutaka, bakaraba iki. Iyo Imana ivuze ngo isi izobanka, ni ukuvuga ngo abo dutuyemwo, abantu nkatwe tudasangiye ukwizera, babandi twavamwo kera tukiri abapagani, bajya niyo Bibiliya canke ijambo ry'Imana riza rigereranya n'isi. Isi izobanka, isi ntizobakunda. Yesu aravuga ngo ab'isi ni babanka canke isi ni yabanka, muze mumenye ko nanje yabanje kunyanga. Kugira ngo duhumurike tumenye ko nawe hariho intambara, hariho ibibazo, nawe ari umwami isi yabanje kumwanka, natwe turamukurikiye. Niyo mpamvu twe tutokwangwa nayo, ahubwo niyo mpamvu twebwe tugomba kumenya ngo isi nayo nitwanga niyo tuzoduhirira. Tugomba kumenya yuko uwo twakurikiye nawe yabanje kumwanka. Rero aza kuvuga itandukaniro ry'umukristo n'umuntu atizera. Aha nagombye kuvuga gute aya majambo? Aya majambo nagombye ngo tuyayage kugira ngo tubashe kwanza kumanza kumenya umukristo. Mbega umukristo kuko niwe duhagazeko, niwe tugomba kuremesha, niwe tugomba kubwira. Umukristo wese ariko aradukurikirana niwe nshaka kubarira. Nashaka kukubarira yuko iyi si, ibi bibazo ubona birimwo bihaye biratuma abantu bahinduka. Icyo twari kugikorako, kandi ngira n'ivyadukundira umwanya turagikorako, nico duhagazeko. Kuko nimba watubajije ngo umukristo yokwifata gute muri iki gihe, ni ukuvuga ngo adafise ukungene yokwifata yohinduka. Kandi uko kuguhinduka kwiwe kugatuma yongera gusubira muri vya bindi yahozemo kera, kubera ko hariho ibibazo, hariho intambara. Swate izo ntambara zikaba zigenda zikurikira ukwizera kwawe, zigwanya umuhamagaro wawe, zigwanya ubukristo bwawe, canke akaba ari intambara rusanga abantu bose duhuriyemo. Muri ico gihe rero kaca bituma umukristo adashobora kuronka uburyo ashobora guhagarara. Rero hari ijambo nariko ngomba kuvuga, ni ijambo Yesu rero yagiye kubwira abigishwa biwe. Yarababwiye ngo ariko
ivyo byose n'ivyababako ntimuze mugire ubwoba jewe naranesheje isi isi naramaze kuyinesha nayigizeho ububasha ndayifite mu maboko ndayikontorora rero mwebwe ubwo ndabasize ngaha mwisi ndabasigiye amahoro yanje amahoro yanje azabane namwe iri jambo ndarikunda cyane nkatangara ukungene Yesu aza kugenda yabwiye abigishwa biwe ngo ndabasigiye amahoro yanje umuntu niyo gusigira amahoro uzohora wikingiza nuko abazi neza yuko muri urwo rugo yahora agira ibibazo yahora ategwa n'abansi yahora ategwa n'abasuma akamenya uburyo abivuna abirinda rero na Yesu kubera ko yabonye ko ibibazo byabaye byinshi kandi bakamwanka ari umwana w'Imana ari Imana kandi rero yabonye ko natwe abamwizera agomba kudusigira amahoro ayo mahoro kugira ngo tubane nayo Bwana Bone ayo mahoro tumaze kubana nayo atume tubasha kumenya uko twifata nk'abakristo naha rero duhagaze ko dushobora kumera ukuntu ushobora kumera muri ibi bihe bishikira abantu bose umugabo cyane cyane kuri rya jambo navuga ku mukristo we bishobora kumuhungabanya bigatuma amera nk'abandi akifata nk'abandi ariko twebwe Bibiliya soko itubwira Bibiliya itubwira ngo ntitukiganyire ntitwiganyiriza ntimwiganyire mwibaza ivy'ejo ntimwiganyire mu bihe bigoye kavuga rino jambo reka turabe ijambo ry'Imana dukoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana riri mu cete cyanditswe na Yakobo cete cyanditswe na Yakobo igice cya mbere duhere ku murongo wa 2 ijambo ry'Imana riravuga ngo mwiyumvire ko ari ibyo kunezerererwa rwose bene data nimwagwa mu bibagerageza bitari bimwe mumenye yuko ibigeza kwizera kwanyu bitera ukwihangana ariko ukwihangana gukwiye guhingura igikorwa cako ngo mubone gutungana rwose mubone gutungana rwose muhinguwe mudahajije na kimwe Bibiliya yanje yavuze ati bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato rero umukristo Bonheur iyo turiko turagenda duca mu bihe bigoye aho hariho tekinoloji hariho iterambere hariho uburyo bwinshi butandukanye butuma abantu bahuriramo n'ibigeragezo cyane umuntu bigatuma asa nk'umuntu agize ubwoba mu bihe vyiwe mu bibazo arimo yego uyu Yakobo wewe aza kwandikira yandikiye imiryango 12 y'Abisirayeli habamwe bamwe bari basabagiriye muri Aziya ntonya mu bagenda mu bindi bihugu by'abanyamahanga mugabo iyo bari bagiye bizeye Imana mugabo bagakomeza guhura n'ibigeragezo cyane ivyo bigeragezo rero bigatuma bamwe bahanguka bakava ku Mana ariko bano nabo ba Yakobo kuko bo bari basigaye kwijimbo i Yerusalemu bagashima guhumuriza abantu babo bari hirya no hino kandi urumva mu bintu yagiye gukora ku bintu byo kubihanganisha mu bigeragezo ibigeragezo rero nibyo biza bituma umuntu swat agira umubabaro
swate akomera canke abivamwo mu byo kwizera akabivamo. Mu myifato ya gikristo y'ino munsi uko umukristo agomba kwifata muri ibi bihe, ubwa mbere umukristo tugiye kuvuga impamvu umukristo agomba guhagarara neza cyangwa impamvu umukristo agomba kugira uko yifata. Nimba twavuze ngo umukristo yo kwifata gute, ni ukuvuga ngo nuko twabonye ko hariho ibintu bihaye biratuma umukristo ahinduka canke yobura uko yifata mu bihe ahayaracamo mu bigeragezo canke sinzi. Kandi ikindi kintu nagomba kubwira abahaye baradukurikirana bone, iyo tuvuze ngo umukristo yo kwifata gute, tukavuga ngo umukristo ni gute akwiye kwifata, tugomba kumenya uburyo bubiri. Umukristo agomba kumenya uko yifata mu munezero, mu gihe unezerewe ukamenya uko wifata, no mu gihe uri mu bibazo umuntu akamenya uko yifata. Kuko ivyo byose nagomba kubwira ngo umunezero urashobora kugukura mu bukristo. Umunezero wo gukura mu bukristo, umunezero mpaye ndavuga n'uwuhe w'ibintu by'isi, w'ivyo uhawe uraronka ku isi, y'ivyo uri kurakora ku isi. Ariko umunezero uwo duhabwa n'Imana, uwo duhabwa n'agakiza, uyu udukomeza kuguma mu byo kwizera. Ndiko mvuga umunezero nk'akarorero, umuntu yagiye gushaka amafaranga yayabonye, umuntu yagiye kurondera iby'ubwenge yabibonye akanezererwa akibagira akabona ko ari byo biruta ibindi byose, akabona ko ari byo bya mbere. Ibyo bibaho. Rero iyo tuvuga ngo umukristo ngo yo kwifata gute muri iki gihe, nico kintu cy'umunezero tugomba kukivuga kirimo. Ariko cyane cyane turahagaze mu gihe kigoye, igihe kigoye gihaye gisongera isibe mu mico ya Kikristo. Abakristo bagasa nk'abantu bagomba kwishushanya n'abandi bantu, bagomba kwikomporta nk'abandi bantu babandi navuga ubwa mbere twebwe twarimo kera muga no musi tutakirimo. Ibyo rero niho tugomba guhagarara mu kuremesha abariko baradukurikirana, mu canke mu guhumuriza abariko baradukurikirana mu myifato ya Gikristo. Navuze amajambo menshi kuko iki kintu kiza kimbabaza. Navuze amajambo menshi, iki kintu kiza kimbabaza cyane. Igihe nico gihaye kirahindura abakristo. Ibihe nivyo bihaye birahindura abakristo. Haba no mu mashengero uyu munsi, ugiye kuri amashengero y'ino munsi, turiko turajana n'ibihe. Turiko turakurikirana ijambo ry'Imana, turiko turahindurwa n'ibihe. Ibihe bitubwiye ngo turagiye uku, nuko nyene tugiye uko nyene. Oro siko byari bigombye kumera. Ibihe sivyo twege twari tugomba gukurikira, ahubwo ibihe byari bigomba kutumenyesha igihe tugezemwo, umwanya tugezemwo, tukamenya ngo ubukristo twakiriye tugomba kubuhagararamwo uko. Yes. Kumva. Tugomba kubuhagararamwo uko, apana kuvuga ngo ubw'igihe cyihuse reka naje nihute. Ubukristo ntibumeze uko. Ubukristo ntibwihutishwa n'amasaha n'imyaka. Bibiliya ivuga ngo ko Yesu yahoze na n'uyu munsi nejo niko azohora. Ni ukuvuga ngo umukristo mu yandi majambo uko Yesu yakoranye abambere ba Aburahamu, n'uyu munsi niko ariko arakorana n'abuno munsi. Gusa twebwe twabishizemo niko agomba gukorana n'abino munsi. Uwemeyega ntitwose tuvuga ngo abantu bose ngo ntibemeye ngo ntibameze neza. Uwemeye gukorana na Yesu, uko Yesu yakoresheje abantu kera niko nino munsi ahaye aradukoresha. Ndetse n'abazoza nyuma yacu nabo nyene azobakoresha uko Yesu rero yahoze kera, n'uyu munsi niko ari, nejo niko azahora. Amen. Imana ishimwe. Amen. Rero abakristo muri iki gihe turimo turafite ikintu uko tugomba kwifata, uko tugomba kumera. Ikintu cya mbere gishobora gutuma tugira uko twifata mu bukristo, tukagumana indangagaciro y'ubukristo. Ubwa mbere tugomba kumenya yuko ibitugerageza bidutera kwihangana, kandi ibitugerageza si bimwe. Niko Bibiliya yacu yavuze. Yego. Si bimwe. Wewe ufite ikigeragezo cyawe kandi gisanzwe uri umukristo. Icyo kigeragezo nubwo wakigize uri umukristo.
suko rero ubwo bukristo bwawe bwahuriranye n'ikigeragezo ukomere wihangane nanje muhuriranye n'ikindi kigeragezo cyanje nanje ndi umukristo nkomere iki waje sinokiguha ntaco woshobora gutwara kandi iki wawe niwokima ntaco woshobora gutwara. Paulo yaravyandikiye abakorinto aravuga ngo kuko nta cabagerageje kitari cyo kwihanganira. Nta cagerageje umuntu wese ariko aradukurikirana ikigeragezo ufise sico jewe nogira. Kandi naho twogira ikigeragezo kimwe kigasangira izina ariko uburemere jewe ndagifisemo sibwo buremere wowe wokigiramo. Kubera iki? Kubera ko Bibiliya yatubwiye ngo bene data mumenye yuko ari ibyo kunezerererwa gose nimwahura n'ibibagerageza bitari bimwe. Ibigerageza abantu si bimwe kandi ibi bihaye biragerageza abantu. Nibyo bihaye biratuma abakristo babura ahantu bahagarara, babura uburyo bifata. Rero Bibiliya yatubwiye ngo ibitugerageza ni bigeza ukwizera kwacu, ni igipimo cyo kwizera kwacu, kandi ngo nukugira ngo bishobore ngo guhingura ukwihangana kwacu, kugira ngo tuba abantu bashitse bakomeye. Rero nkavuga ngo kugira umukristo ashobore kugira uburyo yifata ino munsi, uburyo twifata twese nanje ndimo, tugomba kugira inyigisho z'ukuri. Ngiye kabiri rero watubwiye ati umuntu kugira ngo agire uko asa amenye ko ibigeragezo ari guhura navyo byose nivyo kunezerererwa ko ari ibyo ukwizera kwacu, kandi kugira ngo tugire ukwihangana gufashe gushitse. Iyo umukristo afite ukwizera ndahure n'ibigeragezo, uwo mukristo azahanguka canke niyo atohanguka ariko nta rukuntu atabafasha. Mugo iyo uyu mukristo aha yaragenda yizera ahura n'ibigeragezo bituma akomera, yamara gukomera akagira kwihangana cyane, kandi uko kwihangana bigatuma ukomeza indangagaciro y'umukristo. Umukristo ugahagarara ukavuga ngo naho mpaye ndaca muri ibi bihe, naho turabona ibihe bihaye birahinduka, ariko ibi bihe byo ntibishobora kumpindura kuko jewe ndafite ukwizera kandi maze kugeragezwa n'ibintu byamaze kuntera kwihangana. Kwihanganira iki rero? Twihanganira inzira yo kugenda mu ijoro kugira ngo tuze dushike ku gihe cyaho tuzobona umwami Yesu. Ariko mu gihe tutihanganiye ibintu byose turabona uyu munsi tuza tubivamo tugacika intege tukabirekura. Ahantu iryo jambo abantu baryumve cyane, iryo jambo batubwiye abantu baryumve cyane, ni ukuvuga ko ibihe byose uzanyuramo ni wigisha umutima wawe kumenya ko ibyo bihe uri kunyuramo ntabwo ari ibyo kugutera kuva mu byizerwa, nyamara ibyo bihe ni ibyo kugeza ukwizera kwawe, ni ibyo guhingura ukwihangana, ni ibyo guproduza ukwihangana, ni ibyo kubaka ukwihangana mu buzima bwawe kugira ngo ugere ku isezerano ryawe. Siko icyo kintu abantu bacumve cyane. Hari cya kabiri, inyigisho nziza. Paulo arandikira Timoteyo hano aramubwira ngo ariko weho, yandikiye Tito igice cya kabiri ku murongo wa mbere yaravuze ngo ariko weho uvuge ibihwanye no kwigisha kuzima. Uvuge ibihwanye no kwigisha kuzima. Mu yandi majambo uku kwigisha kuzima yaravuze gute? Uvuge ibihwanye n'inyigisho za Kristo, n'inyigisho zikwiriye umukristo. Ukwigisha kuzima guhagaze kuri Kristo, amajambo aduhumuriza ahagaze kuri Kristo. Bisobanura rero muri Kristo niho umuntu ashobora guhagararira akamenya uko akwiriye kwifata. Muri Kristo, mu nyigisho za Kristo z'ubwami bw'Imana z'ibyo mu ijoro, izo nizo zishobora gutuma uhura na bya bigeragezo bikagutera kwizera, kwihangana, hama nyuma ukaza gukomera. Mugabo ibyo byose byavuye mu nyigisho nzima. Inyigisho nzima nizo zituma umuntu ashobora kumenya uko yifata
mu bukristo bwiwe. Hano yaranditse agenda aravuga ngo abatama bagomba kumenya uko bifata, abasore, abapapa, inkumi zigomba kumenya uko zifata. Rero muri ico gihe abantu bagomba kumenya yuko umukristo kugira ngo abashe kumenya uko yifata mu bihe bigoye agomba kugira inyigisho nzima zikwiriye. Inyigisho hari igihe turimo ni igihe kiremereye cy'inyigisho, inyigisho z'ubwenge, inyigisho abantu bakavuga ibintu kugira ngo banezereze abantu, banezereze public. No musi umuvuga butumwa kugira ngo ashobore kuvuga ubutumwa abuvuge ndasekije abantu, avuga ngo jewe ndiko ndavuga ubutumwa bwo kugira ngo abantu bumve, bahinduke, bihane. Noneho akavuga akabona abantu ntibariko baratera za haleluya, za amina, noneho aracika intege akibaza ngo ntariko arigisha abantu. Ijambo ry'Imana ry'ukuri, inyigisho z'ukuri zimeze nk'ugwembe, zimeze nk'imbugita, nk'umupanga, zirakeba. Rero iyo uhawe urakeba abantu, nta muntu wokeba twenga, ategerezwa kumva nyene ko atangaye. Rero abantu tukagomba ko publique itumenya, tukamenya ko abantu benshi badushima, tukaza tuvuga ngo nibwo turigisha inyigisho z'ukuri. Inyigisho z'ukuri zituma umuntu avuga ngo ariko weho uvuge ibihwanye no kwigisha kuzima. Ni ukuvuga ngo umukristo muri iki gihe turimo agomba kumenya uburyo bwa mbere agira inyigisho ziwe, izo nyigisho yigishijwe zigatuma abasha kumenya uko avuga. Muri uko kumenya kuvuga bituma umenya guhagarara nk'umukristo, bituma ugenda muri ville ukamenya kuyaga n'abantu, bituma ugenda ahantu mu bantu mudasangiye ukwizera ukamenya kuvuga. Kandi iyo byahuriranye ufite ukwizera ni ukuvuga ngo uba ukomeye, uba umeze neza. Rero navuze amajambo menshi, ariko abantu bagomba kwihanganira ibigaragazo. Abantu bagomba kwihanganira ibigaragazo kuko bigeze ukwizera. Kandi ukwizera kugomba guhingurwa kugira ngo umuntu agire ukwihangana. Kandi uko kwihangana nako kugomba guhingurwa kandi n'ibigeragezo, kandi kugira ngo ukwihangana gusohore igikorwa cyacu. Ico gikorwa sikindi ni ukugira ngo dukomeze ubukristo, duhagarare mu bukristo. Yesu Kristo Bibiliya iravuga ngo yarageragejwe, ariko amaze kugeragezwa ntiyakora ibyaha, kuko natwe tuza tugeragezwa tugakora ibyaha. Yesu yarageragejwe, arageragezwa, ariko ntiyakoze icyaha we, niho atandukaniye natwe. Rero nkavuga ngo umukristo w'ino munsi abantu tugomba kumenya kwifata mu buryo bwinshi. Reka tugarukirize ngaha muri ubu buryo bwo kumenya ngo guhura n'ibigeragezo, ukamenya ngo ibi bigeragezo biriko bigenda bigeza kwihizera kwanje, kandi biriko bigomba kuraba ukwihangana kwanje. Ukamenya kandi yuko kugira ivyo byose ubigire ugomba kugira inyigisho nzima. Izo nyigisho nzima iyo umuntu azifise bituma umuntu abasha guhagarara ahantu hose ageze cyane, adatsinzwe. Nimba wogenda muri Amerika, nimba wogenda hehe, kubera ko ufise musingi wa mafundisho, inyigisho nzima, urahagarara ugashikama. Rero nkabwira bariko baradukurikirana yuko umuntu wese yakagombye gukurikirana inyigisho nziza z'umusaraba, inyigisho nziza z'agakiza, kugira ngo muri iki gihe kigoye tugire ubwenge mu ijambo ry'Imana, tugire ubwenge mu gakiza, tugire ubwenge ahantu hose dutuye. Ibihe ntibiduhindure cyane, abantu tugendana ntibaduhindure, aho tuba ntibaduhindure, ahubwo dukomeze kugira ukwihangana no kwizera n'inyigisho nzima. Uko niko tuzobasha guhagarara muri iki gihe, umukristo agakomeza kugenda afite indangagaciro y'umukristo, kandi ibihe bikagenda neza kugeza ubwo Kristo azogaruka. Imana ibahe umugisha. Pastor mugize neza. Asante sana. Imana ihezagire. Yego. Imana ibahe imigisha myinshi. Sawa, murakoze. Rero ubutaha tuzongera tubane namwe. Murakoze kudukurikirana muri uno mwanya. Abatarakora subscribe mukomeze muyikore. Reka rero umushumba tumuhe umwanya asenge turangiza ikiganiro kugira ngo ko wemeye ko tuvuga aya majambo agere ku mitima y'abahaye barayumviriza mwami, kugira ngo tubashe guhagarara muri ibi bihe bigoye. Tuvuze nk'abantu
ariko wowe ni wowe uza wumvisha abantu amajambo ushaka. Twavuze menshi, ariko wewe urafise icyo ugomba gukora muri aya menshi twavuze Mwami. None turakweretse abariko baratwumviriza bose, abumvirije ino nyigisho tubasabiye umugisha, ndetse na mwene data turi kumwe tumusabiye umugisha. Ushishikare kuturindira muri ibi bihe bigoye. Turemesheje abantu bose bahaye barahura n'ibihe Mana bigoye, kandi ivyo bihe bikaba biratuma batakaza ukwizera kwabo, bigatuma bahinduka bagasubira mu byo bahevye kera. Ubakomeze ubaha imbaraga zikomeye. Umwuka wera amanuke ashishikare kutwereka inzira twahisemo yo gukurikira umusaraba. Bana natwe muri byose, ugirire neza buri muntu wese, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.